Very good morning, Babu. Endra binaka mai kendra ya. Iben na tamatang gore? Luben na. Kau ikut nalu biar sa tawi mate. Ay? Sa sengela kau sa laku main lori kau sa ngir main mata kalele kau sa sengela laku ini tak taka. Sa tawi mate. Will come tomorrow. Are na no sa ti ko iken ni kuat tabu mate. Kau sa tarang kau ka tawi mate apa? Kau sa tu kuna ulu na sale musi ne. Are Michaeli kandina. Kau sa apa sabi yang mana? Dapat sandal ni. Are ulu na mosi that's not mosi That's tabu not tabi mate? Tabu mate ke Michaeli ndo na tamata tabu mate. Go badi barongo chikon na tama lebu na tamata ko si clip na no. Ko sa barongo chikon na tamata. Tabu mate. Iya. Que koi kon duri na tabon-tabo. Koi ko collapse style kila. Koi ko lutu, koi ko na dawiri na ulumu, koi ko sinrani tudake. That's tawi mate. Right bat kini. So na tamata yan rabongo tare sa musila uluna sa musina muna sa musina go na bana bango. Ni kwasin lako dakataka. Are kaniana Panadol lako may dakataka. That's only the headache. Right bat kini. Sandi na sa so na tamata sa tukuna sa tawi mate musi na ulu na. That's not tawi mate. Sibe na ningo na tabu mate. Right bat kini. Sibe nga na ningo na are sa tabu mate ko yung misman na dakataka. I'm telling Michaeli this young generator. Roto na generator go. Young generation, na? Yeah, generation. Roto sini bakay kito na old horse na. Ito teke vango luto na tamata. Right ba gini? Kena na old horse. Old horse ala ko nga takada bitalia sa musi na ulo na kana na Panadol ngina takdaka na. Ko reda na horse do dakataka chiko na dabongo na Caneville, Michaeli. Even though they plow the land, they don't eat the Panadol, nothing. They only kanadong. Right ba gini? At sa ko ba't na pinakabakalibo Michaeli doon na sika pinaka ni kuha. Right ba gini? Lovely weather suba sa chiko na go. Yeah, but the weather station in Nandi says otherwise. Sa doon na low pressure sa Laura Chico, it's coming on the southwest of Fiji. It's bringing rain and cloudy. Nikua? Yeah, Nikua. Oh, so, men, rato na West, Dabangori na National Forecast Office meloviri na. Men, at sa ko bat na ya. But, Michaeli, kuya sabi, lako chiko na West, kuya sabi, tarong at chiko, balita, 7 million. 7 million na ba? Are, rato na lendo no sa receive tsaka na 7 million. Kukusin kila, gaman sa soli, re? Oh, na Tropic Woods. Right, but, pinakabakalebu, doyan ra pinaka na landowners may nayasa sa bakara. Wa bimbiro to na Tropic Good kendo tara na 7 million. I'll be there very soon. Nandun Ginao kirkere. Oy, kurtosan Ginao. Levo na fruit vegetable ko yaw supply sana kaya that side nasa na. So if you want to catch them, Babu, you have to go to the office of the Tropic Woods. Na? Chiko na doa. Na time ko to sa duro no mo time sa talamay na payment. Hey, don't forget that Ginao sa parawan. Balata ke baka ko waragi roto itown. Ko you will not gonna catch them. Na roto na badi guys tagi ko yaw na. Korto sa time tawran na labo bakan dua na koro korto sa ro. At sa ko ba't na pinakabakaliw mo nga dole make it use the money in the village properly na right ba't gini roto na tara na bale boli na kakana That's the main thing ko sa receive ta kana mo labo sa len ona bonisi sa tapo ko sa toro. How you gonna use the money na? Right ba't kuni abuse ta kana money na bangi ta ka pa pinaka bully pinaka numdo generation right ba't gini meron na lubenra but kay na dabang ko so kusana tamatapi so nakadaka na village na red bad kini ko may kasama binakan na dapat na investment meta ka ba it should be money coming back kakuang wala nga lako supermarket kanamanda gunu ba ochina labong kay reda na naibang kay kachiya na lingan red bad kini time sa taro na labo how I'm gonna invest this money so that money coming back dando na labo lebo sarar to tara may 7 million ke baka ko sa kanaju ko ngunu sa singera watching gore lebu saranga na ilabo re gondo na songo lebu sa pero dakai na koro ana iya time sa toro na labo ko na rede tala time ko sa toro chiko sa na labo lebu ko na dona seru bisa langa na nangaw na ko butuni yao we kango rakila yao
Nangaw na sasangan na labo. Ah. Na wekang gwera yawa may. Yawa saranga diri yawa saranga. Kaya ko nareda na lebu na relatives Ah. Sasanga ingiri chiko 1 year 2 year. Sana gira ta lebu babe chiko. Nongo na korongor to tarakya na lismani. Oso saranga. Lebu na tamat sini bikilay sini baba wekani. Iya. Sa sema na wekani. Time sa soto pata 2 taon ni nandi na. Ah. Guys, momo mbulu na guys. Go memu sa unichi Ah. Time sa lebi ko na $100 ngay tarong ko dingo. Ko sa singa kilo ko sa kadi momo. Acha ko ito na muna Michael ito na na dende donum do security do chike ke night manager cholame. Iya. Ko sa lenga na gona. Kondo tarano na list money. Go sem todo bata na list money na boroto 7 million to tarana. Iya. Go na kani tropic kana. Sem todo bata go na. Sem Todo bata. Go tamatang go na turangan ni Koro Doloy Suba. Oh, Cholame. Ba bre au ka na muna yan nangona kwento may kuningo na ike batiro to. Iya. Ba bre ba nangona to taran na list money. Iya. Sin sa sirve nguningo na. Kondo coach kenda ira sarangango. Oh. Nando na valentani sinyo chingo ke na tabango. Oh na Gerik. Gerik ba bre ba sin kondo bango. He stopped. Kondo ko ba man he stopped only he save us. Ya na bay pero may kili lala nga na bay lala ba. Time sa ko bata na cholame na. Next day. What you touching in your pocket? Put it back. What It's you have? my shout. Kayo chinapita na singa ya. Ocho lame. Kera manda 70 cents Sony Manray. Kere ko ni baya na babre bab so na tamata do. Tara bango lebu na labo. Wasted na Michael. Kasi na toto ko pa po na Leno na in Fiji, they should be millionaires. Right, man. Ranta ka doon na business binaka. Kaya doon tampe manda natawag kito na invest. Right ba. So that money coming back into the house. Right ba. Dami komela ko tunga. Just like me, businessman Michael, have to keep going it down. Na go na stop. Ba pre, I don't know what I'm gonna do make it to do, eh? See, the first time I met Gary, the Wallis butcher. Same time I walk into the butcher, talano, kung tarong na Gary, na. Gary, what do you mean by Wallis? Wallis butcher. What do you mean by Wallis? Kung ito ko na biyaw. You know, when my grandfather started this business, Wallis butcher, Wallis means never ending. Never ending. Cortona generation maya, the fellow's father, Gary, Cortona Chulan, kept on going. Na Wallis. Wallis means never ending. Na? Should be like that, na? Ada pa na kinambalbal ni George Brown. George Brown. George Brown ko na sex police. Hey, forever coming. Pinabali mo, my God. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the Meme, na makai na singa ni mata.